Kabal dry ulang pelat na kabal jonga pada kabal ilang hanggang step kamenta kabal dry ulang kerko ini ilang hanggang jaka ia kabal ban syakri dry ban ini ban mani ya o ban mani ya ban kraw ya keteng ke dry ban hanggang step ia kabal ini ban pelupor hanggang jika ya ke jumlai syapang kejimpen baptis domen sim jong dry syapang kiri kibru ke ban bot syakajimpen baptis Marlon kisenran hidup Yesus, kepada ba, ya kalengkor, kajang Yesus Kristus, ubalong no panem, bau no suspa obi jongi. Padahal bol cuma dia step kamenta, nginyo ikinasong ni, nginyo iya tin kejumlay di kai, iya tin kejumlay hari step kamenta, ya kami yang penting nak tin kejumlay. Naga gospel ang maskos kanang kamanengkong kat kamanengkong tender kikentin kibong kumne. Naga gospel ang maskos kanang kamanengkong kat kamanengkong tender kikentin kibong kumne. Kabasdang ka gospel ng Jesus Christ ublay kat kumbalatho kinong titulang pa hakmi ng pa yung buhay jonga Haswa kakmat jongme, oban kre ya galanti jongme, kaktin jong o kalaperta hagari klau, peria ben kre ya galanti ma utrai, peria ben bedro ya galanti jong o, uyanis kulapen baptis hagari klau, balulay lap ya gaji ben baptis, kaji kelak kebamut, ya keban map, ya kipom, hakate kibana katakari Judea. Bat kina Jerusalem baro kina len hao bat len baptis yaki da ohi hawa Jordan kiria plano yaki pop joki dewi anis ulakok dengan jansnyo ot bat dengan panpos ni yagas sengkai jongo balulang bam teki pot bat kang ngapatlau oleh lapro udah om don uman wan nadin jonga ubah kam por yang kam day yang bantem yang ikat kam day yang bantem yang ban lodno wat ya kikjingta iduti jogo ngasi sala pen baptis ya pin ko harau ta pen baptis ya pi da omen sim bakon kane kerekten ka joblai ka pen kan mau yang i yang ajinya lam Kajuyo anis unang ben baptis obreu jong blay oblang hot don't try yang ngejala gospel balento boyo anis ulalak kichaka banyal lap ya gospel kaju try ban berta hagiri klau ki jomo hagis dong hagitau keleng banyal lap ya ben baptis yang tin kajong blay kaptin blay ka mga boleh hagis takong Kabasdang na gospel ng Jesus Christ ukholo blay kumbato kinoy tulang pahakmingan pa yaw ng buhay jonga haswa kakmat jome ban kre yagalti jome yaktin ban berta hagariklaw kanigagtin ka jomlay yapen kermao yang ihagig step kamata kabab blay ulit tulang pa jomlay ban pa yaw dalang buhay jomo ubenalam yagalti kabab blay ulang hot yang anis ban baptis ban yalam yang mesin kiba kodor balang hangni kaji yalam kajong yo anis dan bon ki mesin kiba kodor kiblawan ban ai ti lade ban kelak kemot ban baptis yaki ban plano yang ajong ki baro ha kajim kajong ki katang tin kajong blay kapan kan mau yang hari step kamata kapag itu belai ka khot yang gongno bawal syakri jom try uli anis ulala lagi jaka banyalam yang gospel ke try laang mulai agir riklau kajing bam tu kolang bam di boy pan dakangap ogak tin ka jom mulai bawal lagi jaka bala baptis yang gibreu kibla mati di pedi jom mulai kibla kala bamot la baptis ki hagawa Jordan ogak tin ka jom mulai Kaneng tin yo lego pen mau ini hage step kamata. Kabakot yang iway ban pen mau. Yang hage pen baptis
Ya kabangin long kisenran kibasisha kijong Jesus Christ. Bangin long kinambut kijong Jesus Christ. Hagajik im jongi iway payway. Omday kita kan benedictin ka jublay na bipulin. Naka-gospel ni Mateus ka lang kabalay. Kadkat ka bakaklay na ko ang komne. Onda kong Jesus lawan ang Galilea. Shashwan Jordan. Hawyo anis. Banyo penbaptis dao. Haray uyo anis ulak hangyo udaong. Ngadan kamor penbaptis yang dami. Tere miwan penban hanga. Uji sunte ulit to barlaong ako. Tosya. Menta nabang komekan kalong kabaday yang ban pendap yang kahop paro. Onda konta ulas sayo. Uji sunte onda la penbaptis ako. Ula kiunong komne nakaong hakmiro la bli yakipneng. Yao boleh yang mensimu blay bodahir kom kaparo. Ba udawan sangro hao hakmiro kantin napneng kalong ode ulong khon jonga uba ha uba ngasngau pae. Baru jisuro ulawan ha one uyo anis kunong penbaptis. O Jesu ulawan orang berjisu lawan na Galilea Shawa Jordan baulawan hau yo anis ban penbaptis ada yo anis long ko kanat mewan penban hanga re mana banganwan shame bamin penbaptis mame yanga ada Jesu long yo anis ko yo anis dosha wakang dosha banganwan bamin penbaptis bangan pendap yang kahop kaconga. Orang Jesu bagi skoto hange katin kacong play o play khon yo anis ban yanap katin kacong try ban ben eme ke sim ke bakador ban yero ngidan hange ke biksi grifai katne bangin long kita ki pre ki chong play kidan hange ki bela pen baptis dare ki bela bod yo Jesus Christ kumunang ben e mga jingin kacongi yelo ki senram ki bashisha ki try ki balong lem ki no ya ba ya katin na kacong try yelo ki senram bashaw Jesus naman bangi inasa napna yelo kacongi lang baru try bala bedam eki pop jongi baro bat ngila minpan eki priu ki batmai bangin long ki nongjong bat kita ki long ki lam dem mektin ke jong play bat ngilan hangiro kami khon ki try ki ben kilam yang kalang kor ka try ki belayeng hagi jaka ki bakatang ki try ilong lam kita ki sanran ki jong play ki bangi yai tuhai bau play undam ben splat dega bor ka jongo kombo jisuru owan ayo no anis ban onis ko yo anis pamilya penbaptis yang hari ini suami rai wakam dari yang aru bagandam lari kita yang kisah cuti jomo nama udah khon jomo belai ubat krabor ubat dongor bat konta uji suhong yo anis koyo anis tu syai'na bangadai bangan pendap ya kahong bagi smoto kane kaji penbaptis kane kadai kabakrautam kamdai kata kabong manu kadai tang kaji pendam rukom kamdai kaji penbaptis kadai ka bakrautam hangajik im jomo pangaj ubla kelak kabamot ubla priang yo Jesu udan kamban kapan yo teka badu mensimukon jomo lai kamdai kaji pendam rukom lari kaji pendam kabashabar kumong manu Kading penbaptis kadai yang kibril kibla hera kibla san kibla samla kibla tip yang kahop pada kopop dai ki kena ki khulung penbaptis nganong yati ki kena khulung kadai ki bang hok kadon nakahima ka chomplay badai na wo jisuong dan kampan kapa lari pat dengan tin ka chomplay ro kaya tho yangi naga gospel yunis ka bagle thui ka wo jisu kren ya o Nicodemus dan kaman kapan yame Nicodemus ukali wong hatu kene nga balen trombian hak bo jaga kami hamangala herasan ujisu hong kajing kana kado kalong na kado hari kajing kana mensim kalong no mensim badnga tao bagi kalong kini binang hima ka joble ki patip ki ka hom bali kampong kailan
hima ka jumlay ka day yaki ban ben kentang ban wanra ha ka temple ko magiging pa ni kenmao ka Mary bo Joseph ki wanra yo Jesus ha ka temple om day ban Baptist han day ban kentang yo ban pada bo Jesus wan na kaliya so wan Jordan so ganis ban Baptist yo Jesus la Baptist ka kata ka balay posnam ka kata ka jumbo Bangis motu ka kata balay pusnam kaya kata ka bala samna ka bala ranba ka jong samna bangi na motu yang ka hot pari ka po badai na rang ilon kapan kapat ban map ni pop jongi om dan mala manu ban map ni pop jongi ana ni baga jin kapat da mo mesti ko joblay bagi lech ka wa ban bis ban peningam ban na tongin mi ki priu ki batamai ki kapat do men sim joblay do men sim joblay Kadang kita waktu itu lagi pen mau ini. Kadang kita waktu itu lagi pen mau ini. Maka jika Baptist kadang kita lahir kita sang kita semua tu yang kapal bakal. Maka kadang kita kajing kunjung ke basisha. Ban ino yaki ki jilong juga berkai. Ban brandno yaki ki jilong juga berkai. Bangin yuratno yaki ki jilong berkai. Hagajiin kajangi bagin brandno ina barok ke jilong to pertai ki besu man sho hagajiin namar bangi nila peniyapno jilong to pertai nila khapat ta jilong ka ban thamai ke Jesus Christ nila ki breu ki ban thamai ka bom dirai ngalong jing thau ban thamai jilong rem la lekno la khapat ya ngalong jing thau ban thamai naman bala khapadi do man sim chong blai Uyo ani suang nganga Baptist japi neka om banu mensim chongotrai anai umanuhan hadin chonga uta uman Baptist japi do mensim khot batikating utaken uman hadin chonga uyo ani uman Baptist japi neka om odo neka ting banu mensim khot chonglai bat kibriu kelamat ya kaji Baptist ya kaji kapan ka baasin kiamat ya ka bor ka jumlay kiamat ya ka jipesle ka jodrai kiamat ya ka authority kiamat ya ka ting ka jumlay ka jin ka joki kita kapat badena balay mo jisuan ban pendam ya ka jipemaptis ban pengam u jisu de khon jumlay udah bahok ubang dan ai ra ka jin ka jo Uhaban pendam yang kena pendam ka konsan, uhaban le yang benda ka khrotam ka jomu. Banshim yang benda ka muang, yo anis dosya bangan pendam yang kena hok ka joma. Om Jisu. Syak bangan pendam yang kena hok ka joma. Lalu dipulih hantu kom ne. Nega gospel, kabangkan nes pamri ko mas gospel yo anis nang balai khot ka ba nang kom tet kom ne. Dilagano breu na ke Farisi ubakata mo Nicodemus uno sansan ki Jew uno lawan ho Jesu memenet bol ong ho ko nang hikai ngati pamelong nang hikai ublawan na ublay naman omdon ubala banle yakini ki gamba ya kamela le landa ublay ulong rengkat batu Jesu le to bol ong ho sisa na ong hame Lenda kapan ya breu umla badai ya kahima ublay unikin mas uama u komno la ban kaya breu habola damen ula ban stud ban chapo takmi jamu ban kaya u Jisu le to sisa na ong ame lenda kaya breu naka ong badu mensim umla ban don hakahima ublay u Jisu kredo Nicodemus bat kene Farisi kilawan hau Jisu kilawan bat kali kili Farisi ki bat ketan unikimus ula sensar ki Jiu unilawan hau Jisu metmit bola au kon nang ikai ngati pabilang nang ikai ulawan na ulay ngis ngauto Jisu ode kon jamulay bat lakali chikali yau Jisu ada Jisu long god Nicodemus ka amo kono lawan kayo breu hablo temen u Jisu on kam ban kapanya me deka om banu mansim habo Nicodemus u kali Jisu mana ko Jisu hatu ban kapan kapan hatu ngalarang bang temen sompan hatu
kami jangan mengkapan kata kaji kali jadi Nicodemus ada Yesus pang kaji kar kalau tolong do kaji kar mesti belum mensin baru Yesus orang ini kentin Nicodemus ada misalnya kapan yang mereka baru mensin minum yok bandai habo kahima kajomlei minum yok bandai habo kahima kajomlei badai nau Yesus ukolang berat jomlei mahal Waman bendam diri penbaptis kajumu, pangam hakaom hawa Jordan, man bendam diri penbaptis, pahadir bo Jisu, lada bendam diri penbaptis, ulang mini nekene kawa Jordan, bala umersi makho jomlei, ulawan hau Jisu kung kaparu, bat uladem hakaterpen kajumu. Den tangkata, harela hangiru, bagi kebeneng kalapeli. Ya Jisu, kabneng kalapli, kani ke kenting ko kabneng kalapli, kamamut, uno bos biar penbaptis, uno mentah kahima kajumlei, kata kan saya kini Jisu bang kita, wan kon jumlei bahok, kat opsi nak penbaptis sila di pengam, ukami ya kabneng, badai hadin berada penbaptis kikadam kabneng kilapli ya, Jisu ya kabneng kajum. Badai now, bahu Yesus rukin ke masongkong Nicodemus, lalu mensulah belak pendekan, lalu mensulah kapal yang bersin, minum dan mentah, hakahima kajumlei. Wow, minum dan mentah hakahima kajumlei. Bagi semua tu unu bersilah pendem begitu papis pengam, unum yo mentah hakahima kajumlei. Unum yo mentah hakahima kajumlei. Kata dia jumlei. Kalau pengen mau ini hanya step. Katakan din ke Yesus kalau pengen mau ini ke step. Bagian kam yang dibaptis, bagian ngej, bagian beratno ijelong bareng baru bagian kapat ijelong kebatamai. Habis lambut Yesus kum yang dibaptis lagi nomba akan ikna kan Yesus Kristus. Ini ino kisah bersu bro. Lakolong kuai nomba sikan ki ay jumpai baru yang beratno nama berapa tetap yang kebaptuni hang yang dibaptis bagian kapat dan bersama kocok lain pada bersama lain. Bahkan kata, ngilami ni kibril kibatumai, ngilong kijingtau batumai, kibarim kiladino, ngalong jingtau batumai. Badai na daw, ngakobali pihak ng step kata ni Musa negapor kamata. Kading baptis kadai kata kahok kajongi kabagin na cing malay. Uno wasli pen baptis, unom yo ya kahima kajongi. Unom yo ya kahima kajongi. Kata kay din kajulay ka penken mau yang ni hakar step. Bangis kam bau blay o dekel ko yagi. Bau blay no ai bor ni hakar step kamata. Day tangata. Lagi pelo na din kajong blay. Hakar step ka penken mau yagi. Na din kajong try. Lagi pulay na kasiti pol sa kinongrum kanong kabalay kaong komne. So pagkut na lagi step. Setiap polos kita rum nong kabalai, kalau kabar beliau berkat kabalai. Nepem jutit, bahkan kibanangi, ya kilayo penbaptis, ya ukris Jisu, la penbaptis ya kikai, ya kata kajing yap jompo. Nama kata kai la pedablan yagi, bato dakajing penbaptis, ya kata kajing yap jompo. Kabakum balap penmipat ya ukris. Nakibayam, dan burong jomuk pa, komtang, ngiru, ginyay, hagi tamay, kaji im. Hagi ong ngiru ginyay, dagi tamay jom kaji im. Kata kita mulai kumagi, dono penbaptis, kamu penbaptis lah yaki, nama Yesus Kristus, laptop no, ya kita ki ay baro, kijinglong kibare. Laptop no, ya kita ki ay baro, kijinglong kibare. Hagatin jo ngilami pan dagi briu ke batumai padena kantin jo blai ka betel mau yangi ro hagar ke step ka khon yagi wei ko bi khon ke jo blai bagi long ki khon ki tra bagi ken ma bagi mi ani ngilat ne ngilong ki briu la dap do man sin jo trai ka ji baptis kare ka hok ka jo ka bagi lunch baru Jesus Christ bagi shong hagahima jo blai bagi nyo bandon menta ha kahima kajulay, badai hanero boong kani titulay kaong, ukon jamaw bangay ha ubangas muhaden, hakmiro kan din nagibneng karaong, uneulong kon jama,
ha o bangas ngo bhae hadin o Jisu lami na wa baptist o snow ya kasur ke pai snow ya kasur ke bo o ne ulong o khon jama o banganga na amen amen o lu khon jama bangai kan do kalau ngis komen o naglagat baptist gilami nagagawa snow ya kasur ke pai bro o ne ulong o khon jama o mga hadu kata-kata aken mga por ka mga pembaptis lagi habala pembaptis yang alami nakawa ngane to yung pimas mi nakaom nanto o nang nanto mas ngo mangisawara magila ni hablan kiwa ni kiu kitip kum hier kiu kum to habang ala yan to yung pimas mi nata o nang yan ngas ngo basura yang ang dati touch as ngo belah upload kita baru nakabaca kasus stinglot kadap nakachikman kablo ngo mas kenting gila ya dari Yesus semua berhambat nama balai bagi bab berarti pada hak kita hambat ngelakarin hak bertemai kita try om plan hadu kata kata cimpen baptis kalau kerau hadu kata oh ya roh ya try berharga gestar komentar niya bantu ayam gestar gestar mau play untuk kau hak gestar